أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب المنثورات والملاهي حديثا بشيء أني بين النسوة كما أني بشيء أني بين النسوة سجننا باكله أني كم شيء أني بين النسوة. وعن عاصم الأحوال أن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye alamisasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani fula shaharu sawal minye salinchini kalo bi suyinye otani durunay miladi nasaro ka jate ba fulani mugani kele kalo duruna bi suyinye o mugani wolon fulanay ambe dawda bugu masjidu razaq ambo kono darasu be imamuna nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin bonna minna ko kitabul mansurat wal milh ko yoromunu ni hadisa charilum farala nyugonka ani harisa munun kadi ni kogo bula mansurat alete komi babu kelendo abe hadisa uchari chalende ba kono abe kanyi fana be kadi wani asimil ahwala an abdullah ibn sarjisa radiyallahu anhu karisa min asimi ahwalima kabo abdullah ibn sarjis malaka je kabwama قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك ko aleko alaka chide ma ya laka chide alaka ya faima qala walaka chiden ko abdullah ibn sarajis ma ko ani alaka ya faifanama qala ashim fa qultu lahu ashim ko aleko abdullah ibn sarajishama astaghfara laka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-namu walaka ako aleye abdullah ibn sarajish nyininka ko alaka chidenya ya fadelike yewa abdullah ibn sarajish ko ani yere chidenya ya fadelike ne ani yere ثم تلا هذه الآية وكوفي عبد الله بن سرجس ين آية كلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أقول لكم قرآن كنو تشيدما على دليل على كيا فيما يكا جنوبولا يكا على دليل مؤمن تشيمويه أنا مسلم donc Hashim تشيدني يا فدلي كني آية كيف أنا ني آية كوسو ni hadisa muslim hadisa imbo nimbe minyirana chiden kanyana maya kono na be nyana mayala abalolendo abe daga do kanyina fe chiden ni mo hada madon tote kelenya abe daga anka nyini chiden fe ala deli akaya fanye
وبدغا فيقال يا رسول الله أستغفر لي وهذا في حياته أكن ينما يلا أبالو لي يبسكا فو تشيدي على كتشيدي على يفدليني وأما بعد موته فلا يجوز متشيدي فاتولين كوفي أتدغا مغوكا فو على كتشيدي يفدلي كني أفاتولين كوفي تدغا ومن يفعل هاجا فهو مشرك كافر نمغو من يوكي تشيدي فاتولين كوفي كافوالا كتشيدي يا فدلي كنيه وبي كتا تشيدن ككبرولا يا فدلي كنيه ني مغو يو كفاتولين كو في مشرك يا كافر وقد امر الله نبيه ان يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات الا يا كان نبي نيمان يا مريا كو اكا الا دلي الا كا يافا مكا جنوبولا اكا الا دلي مؤمني تشيماوي اني مؤمني مسومو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات جنوب يافا ويمني المغفرة يافا يمني أن الله تعالى يستر العبد على بجو يبي جنوبك على بسطرة مغبوة كلمة أبيت ما كفنا كيافا نند تغوي كم مغفرة يبي على سوسوك jombe ala soso ka junubu ke ala bi suturate mugobbo ika junubu in kalama aba ya faye abete maka donc junubu ya faye ninde donc ni nya iranna ci dem be balola anyana male abe daga ika nyina fe ci de ala ya fa delinye mi afatulen ko fe atebe aha عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. والنبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قد سمنا أبا مسعود الأنصاري على كجيك باما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كتشيدن كوكسيني نيما باكا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وكيدن كن نبي مفولو ككما منو نو أتمبي فو فو كيدن كمانتون فولو نانا كودو سرو جنياكونو كو أيموني إذا لم تستهي فاسنا بما شيتا كونيتم مالويا من كديه أكي depuis nabi ma folo tumbe kuma munu fo nyogonye ni adotora hada madum ba fo ka fo ciden kam mantum folo nana ka surabe fo adoye ninye depuis nabi ma folo ka kuma de fo ciden kam mantum nyen nin kuma soro jiyan kono konni te maloya min kadi ake nimbe bugari kono وقد أورد أهل العلم معنيين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستهي فاسنا بما شئت فاسنا ما شئت دون كباو يكما مانا فلافو كيدن ككما من فلنيني كونيت مالويا من كدي أكي دون كباو يمانا فلافو على أحدهما مانا دولكلي إهداهما أنه أمرا بمانا التحديد والوعيد mana folo ko nyamari kam min fulenni nye amana ye bagali de ani kankari mada wal muradu lanyini ija lam yakunu haya'u fa amal ma shita fa inna allaha yujajika ala ma sanaita ko ninte maloya ite same bara min kadiye ake ala bi saraka ni min kala bi sara odeka ni nya mana folo ye afora ni bagali de ani kankari mada ni te maloya bara min kadiye akede mi ala bi sara la qiyama ni min kala bi sara odela ni nya doye amana dobe al akharu annahu amran bimana al khabar kuma nana nyamari kan kuma chokoka min la nyini yede kan kibariyade na kera kibariyali de والمراد أن من لم يستحي لا ينبك مني ولا
كم غمين تمالو يا أثناء ما سا من كدي أكيكي فإن المانع من فعل القبائح هو حياو parce que min be hada madem bali ni te ko ke ko munum be mo la maloya min bi bali ko jugula o ye sameni maloya de fa illam yakunu lahu hayaw fa illam yakunu lahu hayaw ni samete ela ni maloya te ela ibe fenke ke min kadiye ko lam ko ni ko jugula ni sameni maloya te la ibe fenke min kadiye ko cide nyang kibariyade cide nyang kibariyade ko ni yaye mugo ni na te maloya kaba ate same kaba min kada ya bake parce que hada made kollan koloni ko jugo min be doyina ce same ni maloya de do mo min te same te maloya min kada ya bake ke mana fulai tawsir kala sira hadisa sarahu bago yenni mana fula de fo folo immakkan karimada ni te maloya min kade akemme ala bi sarala mana fulana hada made na te mariya ci da nyan kibariya koni mugo te same ato maliya min kare abode keke parce que same ni maluya de bedo hada made ni ko jugu ni ko lan ko wuce no te ela kaba no te mugo mi la kaba min kada bake aha عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن مسعود ملك جيكابوما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كن بنيمكو كسن النما بكا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ko folo minni ala be kiri tigala do ni nyogon cew ka hakela o ye joli bonde ni hadisa bukhari muslim benna hadisa inna yawmal qiyamah do ala be kiri tige do be o be ala yire ni joni nyogon ce o kiri tige be ke fula do la kelende ka imma ana ala na kiri tige ina ale yire ci aka hakela ni tilenya e ube ana kiri tige ina alayre ni nyogonche ka hakke ni fasamantay aka fasamanta na ya fi mako dola kiri tige ala na ka jonche ni chogo ya fulado imana kiri tige ayre ni che aka hakke la ni aka tilenya ube aka fasamantia kiri tige chogo ya fulana obe jon ni nyogonche ko ni kiri tige ala boke ni tilenya de mogo kelen be hada made be ala bi ka hakke mina yika hakke be min nofe abi ka hakke mina la ka dima ni tilejade donc ni hadisa ya ira ko jo ini ala che ka jo aw yere ni nyogon che ka hakke o be damina joli bodela mais hadisa wore nana ko awwal ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu ko jo ko ikabara munun ni ala be kiri tige ikabara fulo minna ko o yika sallide don ko hadisa fulo inte nyugo nguli jonni ala ce hakku kiri be damina sallide la jo yini ala ce ka hakku o kiri tige be damina sallide la ni ka salli nyana awa ikisira iganyara ni ka salli manye iperde lay bonola ni ka farda salli cinyana ala ba fo malikiya wuye ayinka jon laje yala nafila sallu ba bolowa ni nafila salli soro lay bolo ubi kan nafila sallu nke ki ka farda dafa donc wi ka bara tobe be dafa yenin chola me farda cinyana nafila maye bolo oye ka ko banne jonni ala ce ka kiru be damina salli de la parce que salli fule ni mo mi nya salli nati a chogola bara to munun bi na ala ce guna ta chogola me ni mo mi masika salli nata chogola bara to munun bi na ala ce wulote na chogola parce que salli nkeli de bi inya mariya abibila ko nyumala ke fatanya ka boko duguma comme ni ala yiraya fo atlu ma uhiya ilayka min rabbika wa qimis salata inna salata tanha anil fahsha wal munkar
ala ko cide ma nyammin wahaw kana yima akala qur'ana min wahaw kana yima akala ika salli na ta chogola ika do salli ko lankolo ni ko ne salli be mo bali ka bo ola donc ola jonne ala ce ka kiru o be damina salli de la mais ni hadisa min fuleni nye jon yere ni nyogon ce ka kiru de fuleni nye jon yere ni nyogon ce kiru be damina joli bonde la ni mo munun joli bo kiri be damina wodela ala be kiru tige mo shika hakkete tam mo nofe ni kiru tigala ka hakke be takadima ika hakke min ba tige ka be takadima mo mi ni akato nyali fembe inofe akato nyali fembe minayila kadama kiyama me masayla dobe ni mo min ko sisa akon ni nye kiyama de ala be kiru tige abe damina joli bonna iye mo munun joli bo uhaka uka joli bo ka hakke be minayila adafale ka di umma iye mugo munun tonyo uka tonyali fe munun bi bolo ka hakke be takaduma nimbe ka lahara me jiala ntubira mugo ka hakke do tumbe nyofe aka tonyali fe do tumbe nyofe misali la nya korofo ube nye jene ya galonda ala ntubira ka bola pew itara tigife karasa ni korofo e yere bori ka korofolin kalama min tubira kabo korofolin na ya famma ne tubira pew ika ya famma korofolin na akonte ya fa ne binta makono ni lagara de lagara alaka kiri tiganni nyogon chakin ka hakke minaila kadima nimbe ke chukudi don ke bo ko na ya soro e tubira ko nanjiya tubu idisun klasira ala yika tubu mina itara ya fanyini nimfe abanaka ya fa ima ala yerebe aka haketa tanki ne ka tubu nyana bana ala yereba ka haketa mana ala yereba tigi saraka fasamantiala kiyama do tanki tubira tubu nyana har na alema ya fi ma kombi ma kono illa harade ala ba ka haketa ka boika tanki ka tubu nyana abu chogola ni na fulo kode do etunye akan na fulo do de takajuruta o kofe ayikani jurula inan kariyara iko ikadrome kelentenela inan kariyara me o kofe ala nana ala yasranya bilid bisukuna itubira itara atigife iko karasa ne tunye nankarelike ikan na fulo min nimba nakasara nye annan kariya chinyala abenela ntubiran sagira kata alama itafule aya kunnete nimina tuguni mbi kono ni lagara de kiyama ala ni ntamina ila ka dinema ntamina tuguni don kabo ko be munke uko tanke etubira yini ala ce kunnon je tubu ala ba tike ka haketa ye lagara me aka wuri min fulani nye e kana du tuguni e ka saragata tugola misali la ni wakilende do etun nan karyala la sisa itobira ina ka wakile nana konta mina nete nimina mbi makoni la garade wakile e kana dude asaragata togola ne qiyama ala bi ale ka jurumin be ala la yireba taye ala yireba taye me e kana wori ndu e ka saragati donc ni nya yiranna hada madinki yire kolosi joli bola hada madin joli boli ku jogi ku joli bo ka hada madin faga ka joli be fu ka soro hakete hake munye ni moye atugo ka mogo faga Allah sera sariyama fagali sabataraka qisasi be bo ka amba faga waye hake ube mogo ye jene yake afurula afurulen ku fa ye jene yake asabatiraka asera sariyama saraya faga waye hake ube mugumin tumbe dina la murtila kabo islamiya dina la kake kafiri ube akera kerecha kera yahudi abe faga ni hakke ni nununte ni yes bagara silama ka tonyo ka joli bo qiyama do jonni nyogo nje ka hakke kiri be ke folo minka oye joli bode وعن عائشة رضي الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم. وأن عائشة رضي الله عنها كارثة من أنباء عائشة ملك جيكابوما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدن كوكسيني نيما بكا خلقت الملائكة من نور كم ملكاو دارا كابون نورو دلا نورو تشيدن ينكباريا ni hadisa la fen sabab boyoro malikiya jinna hada madde nin kelen kele dara ka bo minna ewa cide nyanke barade ode malikiya dara ka bo norola ode ato malikiya beye hera maye la yasuna allah ma amrahu malikiya te ala soso malikiya ta yere bonya ala bato malikiya te sege ala bato la sunitile malikew dobe depuis ala yuda ubu ten tourner de beduguma wodi ato ciden ko hadisa dola ko sankaba munana ako akaka akan muna fana ako sankaba yi ako ite bulon koni fula dayoro soro sankaba la fo malika do ten tourlembe no be sujudi bi alay malika dobe so dobe sanfe baitul maamur don ke bawo ba fo ne alikaba be nyogo nyetile de la kon niye kaba kuru firi baitul mamuru kono ni wotu mbala na jigna abena bi alikaba ka o baitul mamuru be sankaba wolon fulana la cide ni sanna yele ka ya ayam fa ibrahima ye asigile ako shembelembe baitul mamuru ma cide ko baitul mamuru sogoma malikiya ba be wolon fulade bena bato ka kono lute saki sini kuraw de bena fukata jiyawli malikiya wala yuda ka bo noro de la ulu beye hera de ute ala soso utu yere bonya ka bo ala batoma ewo ute sege fana ala bato la suni tile ulu be bato reke bato te tige ubolo suni tile ute sege ute laf ulu dara ka bo noro la wa khulqal janun min mariz min nar jinnaw ulu dara kabo tasuma mene nyagambilena maris tasuma mene nyagambile tasuma na mene na sisa nyabe tasuma mene na koloru chamande ba ko tasuma mene ibe koloru chamande ya kono mariji koro yode tasuma na mene na agrila amene wulila sanfe ni alla je koloru chamande ba ko tasuma mene li nyagambile jinnaw fana dara kabo odela bo jinna be bora iblis adela shaitan jinna nu be faye shaitan de komi hadama don faye adama chogomi odi hato tumami alaya malikiya nya mariya ku kasujuri bi adama sanfe alete malikiya jinna de do atumbe batoke kafara malikiya ka abanna kasujuri ke aya yere bonya parce que dara minna tasuma wakati be o ka koye girili de ani tinyali aka danyoro de yata iblis aka danyoro yata tasuma wakati bale ni girni de be nyona ni janini o yoro de iblis afana soro aya yere bonya ama sujuri bi adamai tuma mi ala ya fo ka nyinin ka munyoyi bali nko ka sujuri ke munyoyi bali ni masujuri ke ako ana khairu minhu konne kausa adamai khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin iyenne dakabo tasuma de la iyale dakabo bogo de la iblis nyana tasuma de kausa bogoye ka soro bogo de kausa tasuma parce que bogo kala hala badale sabati lende do ama fanta lende do falen fem be boala na fa chama be boala sanu ba koro wori jow ba koro petro ba koro isasu ba koro na fa chama be du kolo la wote tasuma la mo folo mi nye qiyasu ke fen folo dam fen folo mi nye qiyasu ke ni qiyasu tinyale lo qiyasu tinyale qiyasu mi nye fuye o ye ibulisa ko ale kausa adama ko parce que ale dara kabo tasuma la adama dara kabo bugola donc ni ya ira jinna wulu bora tasuma de la wa khuliqa adam mimma usifa lakum
adama fana dara ka bo fenna min mankutu fora awye min turab min tini min turabi min salsal kal faqar nimbe fora qur'ana kono qur'ana adola ala ba fo ko ale adama da ka bo bogo mugula turab qur'ana aya dola ba fo tini qur'ana aya dola ba fo min hamayi masinuni qur'ana aya dola ba fo min salsal kal faqar kasoro abe bogo kelende turabe de bogo na bogo mugula mado wakati mi tini niyo ji kala kanoni akera tini niya bila tolila akera hamayi masinuni atollen ko fe niya bila jara fo abe kanfo akera salsal kal faqar adama dara ka bo odela bogo ode yato على قرآنكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى على هذا ما دوما أكون نندوكو كلو أدارا كبو نندوكو كلو دلا نافاتورا بدو نندوكو كلو دي جوكورو أوا بولي لبا فانا لاغرا أبي بو نندوكو كلو دي جوكورو دونك نيني داني مي دان في منون دارا wuka dan chogo udali damina na chogo mi o fole de fule ninye malika udara ka bo noro la jinna udara ka bo tasumala adama dembo ndara ka bo bogola minni aya min fule nye do nu yesudo ubu bolofa kabila kaburu ka ko minha khalaqnakum ube shage ku bolofa kadaka wa fiha nu'idukum وبشك بولودا كداكا ومنها نخرجكم تارة أخرى من فلان نيني كي تيجي فاسينيا سبا كادو كبرو لا كاني آيا كلا نوفي لسريتا لا بيديادو كاني آيا كلا أنا نحدثا منا مساها مي أسهرا تيدي نا تارا سودو نيرولا ni su sabatira kaburu kono no ba fe ka bogo sagala tide mba bolo fasinya saba kado kaburu la okore munye puru munu be bogo sagi suka ube barage min sura fana no nyona so tiden tumboke ne ka aya in kala no fe o masabati aha وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل قد سمنا أنبا عائشة ما على كجيك وما كان خلق النبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن كو على النبي نيوما كسين نيما باكا كو أجوغو تنيا قرآن دي ni hadisa muslimu ya nati hadisa dole kono hadisa min kajja donc ni hadisa ya irana ni mugo min ba fe ka jogo ni kiden ka jogo ye min be qur'ana kono la jedro o kala ka barake nay uyamba isita nyinin kade ko kiden ka jogo tun chogumbe kiden ka jogo tun nyu jumaye ka nyinin ka kiden jogo la ako kiden ka jogo ni ba fe kode do ka ladege kode ke kiden ka jogo tun nya qur'ana de qur'ana ye kiden nyamare kanyuma be qur'ana kono kiden tumboke ko jugo be qur'ana kono bali fe be qur'ana kono kiden tumboto e kiden ka jinya na mayalaw a jogo ye qur'ana de akabatola ni ala cheo a jogo ye qur'ana de hada madon ka bara nyogonya sigi nyogonya shinji koula hada madenyan koula mara chogoula kiden ka chogo hada madenya la jinya na maya chogola hada madon je nyogonya chogola a jogo tinya qur'ana de bato fanala kiden ni alache bato fanala kiden ka jogo tunya qur'ana de amba shi to ka kuma la nyine munye donc ni mo min ba fe ka kiden de ladega ka jogo la jinya na mayala ni ba fe ka ladega ka jogo la bato la qur'ana laje qur'ana kala qur'ana ye mi foye hada madon ka bara nyogonya la damfe ka bara nyogonya la ka jinya na maya kono iko ke kiden ka jogo de do qur'ana yi bali min na damfe ka bara nyogonya la oto kiden ka jogo yo ode bato chogo fana la yini alache qur'ana yi nyamira ni min ne alache bato la oke ore tunya kiden ka jogo e
kuranai bari femminna jogo mununa ine alace wotoye ciden ka jogo tumi wode sallallahu alaihi wasallam. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمته ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم. وأنها قالت كارثة من أنباء عائشة ماكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدن كوكسين نيما باكا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كل مؤمن على كم بنيغنيا كانوا على فنا بي فنا كم بنيغنيا كانوا ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ni mugo ya alaka kumbe nyogonya fana ko ala fana be kumbe nyogonya ko fa qultu ya rasulullah akrahiyatul maut an bai shetu ya cide nyinenka ako ola alaka kumbe nyogonya ko ni ye munye saya ko ni de dowa ka saya kowa ni saya mandiyewa o de dowa fa kulluna nakrahu al mauta cide na ko ni ya soro ko alaka kumbe nyogonya ko ni ye saya ko ni de ambebe saya ko ni ko de mo site saya fe na ya surunte saya fe ni ode bato ko ala fana tafe ina aleka nyogon kumbe nyogonya na la nyine yode ambe ko ni te saya fe de ambebe saya ko qala chiden ko laysa kadhalika ko ay ko to chogola ay afa mu chogomi o chogo inte walakinna al mu'minu إذا بصر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب اللقاء الله فأحب الله لقاءه أقول نلا نيني مونيه يادو تشيدني حديثا جندو ناتي باراي بن عجيب حديثا أقول نمغمي ني مؤمني دي ني سيا نانيما نيما ملكاو دي بنا نو نانا سنو كيكا نيمبو دامنا إبا فويه دي ni senema farikolo senema la bokata itigi alafe na ni sonjale mbi koro ika bokata alaka nema ma ani lafiya ani arjanna itigi ala bi ajembi koro adimilenti koro ni fora mu'minin ninye malikawu yenni inni sonjale ninye sani kan ni mboli damina o yoroni kale imbe eba kanu de inni ka bojonna ikata lagara wala ala fana be ka kumbe nyogonya kanu o yoroni bebe ala ka kumbe nyogonya kanu ebe korto malika nema malika nunu kan ni sama ka boyila ibe ala ka kumbe nyogonya kanu donc ala fana be ka kumbe nyogonya kanu mechiden ko wa innal kafiri fana fule ija busira bi ajabi allah wa shaqtihi kariha liqa allah wa kariha allah liqa'ahu kafiri fule nu ye kafiri fana nu ya kibariya nu nana kafiri de la ibafo ninjugu farikolo jugu kono bo kata alaka dimilen bi koro bi bo kata la jaba min bi la dimi komina nana aya kono wala utara iji jalimuna fi qamaratil maut alako nitu nyeto nyali kalawe nu be saya shikrala wal malaikatu bashatu aydihim nim malikaw bake ko bolo sama katuma ku bugo ukhruzu anfusakum aya numbo kana kafiri ni la jaba malikaw nana kafiri nim boli la sarika nim boli damina folo awa ibafu ninjugo farikoro jugo kono bo kata alaka dimila ani alaka la jaba bi tigi ala diminen bi koro nin fora kafiri ni nyerebe chari farikoro bedela atafe ka botuguni atafe nin ka botafe akala kumbe nyogonya atafe nin ka bo nimbe chari farikoro bela malikew ba goshide ka bugo ka ninja ko abo
donc na le kibar yara ni mbanye la gara na kibar no ye kaba alebe alaka kumbe nyonya ko atafa ninka bo nimbe charini farkuro be malikaw ba bugore ka jakwa ka nimbo donc wadi salla nyine ninde ni ciden ko ni mo mi alaka kumbe nyonya kanu alabe ka kumbe nyonya kanu ni chogo de lo ni mo mi alaka kumbe nyonya ko alabe ka kumbe nyonya ko ni chogo de lo وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته